Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mauli mga palanggungan agama Islam, itukbar nato pa Allah subhanahu wa ta'ala in sa taod-taod pamudji sarta pagsukur madto kaniya. Atas hakatan kanikmatan amin yanug hara kato. Sibu day namun kita iwan sin wala takita. Manahut maaslag. Ini ni patut pagsukulan sing kita ni. Asawa bin nikmat sin Allah Ta'ala. Habaita sin Tuhan Rabbul Alamin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang niyo bistahonin nikmat sin Allah Ta'ala di niyo mabista. Na ayaw pa kay magbayad, misanim magbista di ta na mabista. Na nikmat sin Allah Ta'ala kato, dahil mga sa lagu-lagu nikmat amun ianong hara kato amunin pag-agama. Damikian, dihilan kita kabuhi sa rayaw-rayaw, amunain kabuhi halaw sinang pag-agama. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min zakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Isiyusi mag-amal, maghinang marayaw. Daing naman habang sa uso giban sinamuing babae, hakaadaan insiya yaun bariman, nag-iiman po Allah subhanahu wa ta'ala, unoy namin tungbas sin Allah Ta'ala kato, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tanto tuod anog haraan namo siya kabuhi amuin marayaw. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iwan tungbasan namo sila. Sinamin tungbas nila, singkatan namon kakahinang nila. Amuin ha uno-uno amal marayaw amon nahinang nila. Na mga palanggungan hagam Islam, in pag-amal iban pag-ibadat na to, labi luwa na namunday ni habulan ini ni hambok deng hamanga amuin salamata atawaka namuin anughara kato sin Allah Ta'ala amuin di na to mabiste namun karayawan. Di na to mabiste namun karayawan bihan. Na patutuo damuin ipagsukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ini. Sure nga sabiad to, sumabot kita niyo hamuok ng mga hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin hikakawa na to pangadjian, amuin mahinang na to lutuanan, halong sinamun kabuhi na to. Habaita sin hambuk sahabat ingan niya hi Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nagsabdin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 munjiyat, 3 perkara nga makapasaylo, 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 3 perkara nga mak
wa thalathun muhlikat, wa thalathun darajat, wa thalathun kafarat. Aun launa tu perkala amuin hikalappas ha manusia. Tu perkala hikalappas ha manusia. Ini karuannya wa thalathun muhlikat, iban tu perkala isabi kabinsana ha manusia. Ini katunya wa thalathun darajat, iban tu perkala hikataas sin darajat si manusia. Ini kaupatnya thalathun kafarat, tu perkala amun hikata ika kiparat atau akan hika ampun sin dosa sin hambuk manusia. Artinya upat perkala, tiap-tiap amuin perkala ini bihan, artinya ya akaran saya sinamin tu perkala ingguanya hangku tagdua. Nah, bang tayo ni biya mahapal, insyaallah malagdoy na mong biya pamintangan atau akan karayawannya. Namuna-muna unuin namin tu perkala ikasalamat ha manusia, akawi si manusia. Pasalanin namun lialawag tayo ni biya din kita may masalamat. Pasalanin namun lialawag tayo ni biya din kita may sumanyang. Wairun manusia mabaya mabinsana. Inamin akaw singkatan manusia pagkasalamatan. Nabetan kita. In panagnaan dahil nga mga tu perkala ikasalamat ha manusia fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Amuna impag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sibu daha kasipukan iwan hakatampalan. Nah hawaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadu kaing hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta. Pag mabuka ka pa Allah subhanahu wa ta'ala haunu ing kaunanmu. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, sarta pauruli in hinang mumangi sin hinang mukarayawan amu yaonim mamapasikannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, sarta paglangay ikaw papagkahimumano siya sinamun sarayaw-rayaw pangaddatan. Atinya wairu namun impagtagon lang namun kabuka pa Allah, wairu namun pagpiun tampat. Sibu damin nakabutang kita dito hakahalan, hakamatauran tao iban sinamuin isa-isa ta. Inamuin kabuka ta pa Allah Ta'ala, di siya amuin magbaluba. Aun yang kaibanan manusia, hangkan siya makahinang sinambuk ibadat yaon pasalan sinbiya. Yaon siya nakabutang hain bayrun min si mga tao mag-ibadat. Adapun bang si amin nakabutang hain bayron min si mga tao amin bukun mag-ibadat, in kaaunan niya, magad siya namin walna niya, matuloy namin kahalan niya. Hati niya mahinang siya tao bukun day sa mag-ibadat. Nabukun biyayin ni namun kainagon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kato. At-taqwa fillah bisirri wal alaniyah. Na demikian, awan yan tao isab, makatinggal siya sinamun maksiat, sinamun hinang mungkar, atau akan hinang mangi, at kala bang aun tao amuin kiabubukaan niya, atau akan amuin aun tao yaaniban niya kahanggawan, kalumanan, kasipukan niya, atau akan kikita siya sinamun pagkahinya, adapun bang ingkahalan niya, nakabutangamun ha isa-isa niya, wairuun amuin pangatud sinamun pangatayan niya. Di niya matali inamin uno-uno. Amuin niya nakatilibot niya yaon hati niya sumaksi kanya hainang niya maksiat yaon. Ang pamangatay mong kami Islam, siyabot sin Imam Al-Ghazali rahimahullah alam sin kitab niya Al-Ihya, Ihya Ulumuddin. Ingkatan sin piapan jari makhluk sin Allah Ta'ala ini ininita ka kabuhi. Bang hinisbat madto paamuin
pangatud atau akan pamandang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairuuni namuin barnyawa iban sinamuin matugas. Amuin jamid pagtawakon. Sampai mga amuin binatang katan. Iban sinamuin kasiminto-simintuhan. Mga hangin inikatan. Bang ini pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikatan. Au namuin kabuhi niya. Hati niya. Kakausan siya dahon. Magbisara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karungukan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amatin sifat kalam sin Allah ta'ala. Atin na wairun limit. Intanda niya, biutang halam sin Al-Quran, yang halam sin surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Haadlawa muin tutupan sin Allah ta'ala in simud si mga sila manusia. Damikian pawisarahunim mga lima nila. Damikian pasaksi unim mga siki nila. Bima kanu yaksibun sinununuhin ang nahinang nila. Nabanging kaaunan mo yan nagmamabuka ko Allah Ta'ala. Sibu din kaaunan mo amuin ha isa-isa mo iban sing kikita ka sin pagkahimumano siya. Di mapinday namin kabuka mo po Allah at nagmamabuka ka. Nahambok kisah ajaman sin Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. In kaaunan sin Sayyiduna Umar ini tiap-tiap dum in kapaslud sin pagnakura ni hara ayat niya wairuun pagpahil wairuun amin pagbati laul magjawlah maglibot magkulilingin Sayyiduna Umar tiap-tiap dum magsulbi sin kahalan sin ayat niya ambuk dum aun hambuk bay sinamuin maas babae ban sinambuk anak niya babae amuin nakatungod siya magtupatungod sahingga biya sa kajari amin natungop niya bihayan. Sa kalimpyag bibisaran sin doa magtali anak yaun. Anak lang na bihayan kaya butangan mo nakatubigin amuin gatas sa munhirakang tayo ni konsum. Nalawang sinamin anak babae yaun ina banglaw na kaingatan kita sinamin Baginda Umar sin paghinanguntay ni atin na butangan ta may tabutangan ni namin gatas yaong tuwig sab na ininilaw na hambuk ding mga amin violation pagamahan kita sinamun Umar nalawang sinina yaon anak lawng na di da kita kaingatan sin Umar. Wairon na kita law nakita sin Umar. Misantayan mo tangan di nira kabistuhan. Nalawang sinamin anak yaon. Bunalong na ina di nakita mon kabistuhan. Di na kita kaingatan sin Umar. Sumakawain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan kita. Kikita kita. Nauna mon kakahinang mo yan. Manahot maaslag. Inyan. Kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairuuna mo in mahinang sinambuk mano siya bat malaing kanin namin daw malaikat yung yamakad kanyan. Amun malaikat habada. Amun nagjaja kasi namin amal niya yung bihan. Nangkan na amatin panagnaan kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nauni na mong biya sumpat singkis sayad to nagbilibin Sayyiduna Umar. Amuin hasipat sinambuk babaiyad to. Sayangga miyad to siya pabay. Iyan ni mga anak niya usog. Isiulaw na rin kaniyo namin mabaya mag-asawa. Wairon makasadya. Bukum biya sinamon kita bihayaon. Wairon pa siya sa kinasinamin maas pa asawahon. Yato na nang dara babae. Oo. Yato na nang dara kop bihayan. Mabugtang na kayo namin maas sa paglawakan sinamin tampan mariban sinamun ungsod. Sabab na mamuno ni namin tao na rakop. Inamin kamaasan bihayan. Nalawang sinamin Umar, pagkalaw na wayron mabaya kaniyo mag-asawa. Bang wayron makasadya kaniyo, apin umasawa, lawang na biyan, hababae yaw. Nari nga sabat ti, namin kamanghuran anak niya si Mayang, lawang na ama, apin namin sadya. Diamad to pagadlaw, piya asawa sinamun Sayyiduna Umarin anak niya, piya pagpangasawa, madtupamong babae, amuin, bayang bukaon pa Allah Ta'ala yaw. So, uni namun sifat, uni namun biya dang bunga sinamuin sinamuin pagmabuka sin babaiyad to halawm sin riwayat
nakalawag sila amin apo. Amunain Umar bin Abdul Aziz. Nainang amuin hambok deng mga khalifah sa adil-adil sa buntul-buntul khalifah. Hazaman sinamin pagkhalifa sinamin Bani Umayyah atau akan Umayyad Khalifit bihayan. At niya nagbunga amuin hinang marayaw atau akan tao marayaw inamin kabuha sinabuk babae. Na mga tayo mong dakam Islam banggit mabaya amuin malapas masalamat ing kabuhita magbungamon pamarayaw ing kabuhita ini supaya kita magmabuka po Allah Ta'ala. Insyaallah. Damikyan ini karua amu ini kasalamat kato al-qasdu fil fakri wal ghina. Artinya pagpasarang-sarang sinamuin pananaman doon kahalan kamiskin ibansin pagdaya. Bangkaw dihilan sin Allah Ta'ala kahalan ini kau miskin, ayaw kau hikasusakay mo tuod lando ing kamiskin mo sehingga amuin malawa inamuin pagtagipon mo pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tumtumaing kamiskin, ha mga bariman, inyan, panukas, tatandasan sin Allah Ta'ala, sarta hinang salamat sin Allah Ta'ala. Ano ba yan? Sasalamatan sin Allah Ta'ala kanila. May ita siya sasalamatan ing kamiskin, pasalan ing kamiskin, bang kawamun piyapan jari sin Allah Ta'ala ing kawi mo miskin din lihat dunya hadlo akhirat, wairun hisab kayo. Sawabin dunya ini, paharamuhu adabun, wahalaluhu hisabun. Inamuin parkala haram nahinang si mano sa dahin diha dunya inyan wairun pagduarwa siksaon halom sinarka. Adapun inamuin hinang niya kakahinang niya halal dahin diha dunya inyan aun patindin siya mun siksaon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala do akhir. Nalong sin Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha man nukisa fil ahisab uddiba intao amun biukisan kanya sin Allah Ta'ala namin paghisab hisab siya insyayan biada sinamin mano siya amin binsana biada siya sinamun siksa. Kita na to dahin di kawi dunya misan hati namin matra uno yan maparakaw sinamun LTO sin pulis doon halom sin traffic yaon bangkaw wayro namun hati na katarlangan sinamun sasakatan mo at awakan laysin mo ando kaylo maghulasan kau, mamidpid kau sinamin hanggaw, bang mangkaw mo di masaggaw. Biya din ni mano sa ibang hisabun hadlaw akhirat. Ang kanasarang kita nadaran magdua. Allahumma hasibni hisabay yasira. O Tuhan ko amuin, hisab ako sinamun hisab maluhay. Hisab maluhay. Amuad to. Damikyan, bangkaw hinang sinalaw taladayahan, ayaw ko hisab amuin, mahinang inpagdaya mo yaw ni kapag bulog mo po Allah Ta'ala. Di mo nakatumtuman ni mga miskin. Ininang mo mag-abbo na hadya wan na hadya ha mga miskin, magmataas sa mga miskin. Tumtumon mo ingkatan si mano siya, miyari pa dunya miskin. Misan pa siya anak dayahan. Misan pa siya anak sultan. Wayroon mano siya nagbabadyo, nagsasanya wa miyari pa dunya. Ingkatan si mano siya, naghuhubo. Alam sin riwayat mapuas sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Nabi sallallahu alaihi wasallam aun hambok riwayat miyari siya pa dunya liyahil siya biabad juan siya sin Allah Ta'ala. Inad to hambok isab riwayat sa laung sin kaybanan riwayat amuin masyhur atin ya biada sinamun kabiaksan mano siya. Naingkatan si mano siya miskin nagkarayahan kau yan dahil di na dunya. Damikyan impagdaya mo yan. Inyan anughara sin Allah Ta'ala sarang mudi kalupahan. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tantadiruna illa fakran munsian aw ginan mutrian. Ayaw ni utakari, amuin dumatong kanina mun kamiskin. Hikalupan ni magtuhan. Nasab sin kamiskin, usahan adya namun piaruli, wairun na piaruli maksud pag-agama, wairun na. Misanin sambahayang di makatindog. Misan ni namin puasa di makapuasa. May takaw tuan di makasambahayang ando kay lumiskin ako. Bisi ako pag-usahan na tabo. Bisi ako jambatan. Bisi ako halawod. Miskin ako. Na piyasayo kita sin Allah Ta'ala. In Nabi Isa alayhi salam hambuk Nabi sin Allah Ta'ala. Bang halawm sinamun kisah.
wayroon na Nabi sinallahu ta'ala pinakamiskin amunin Nabi Isa alayhi salam. Intanda sin kamiskin sin Nabi Isa alayhi salam, wayroon misan bayi niya. Intamungon niya hambuk dah. Inamuin bayi niya, amunain sulban niya pagdahon niya bihay ni. Bangyad to amin masuk nin suka, kawaon niya ni namun sulban niya, hiatok niya biyan. Amunat tinamun hinangon niya atupin sulban niya. Bangyad to dumum na, hipaghanig niya nin sulban niya, amunat tinamun mahinang niya aming kukulangan baloy. Nakaminsan rin Nabi Isa alaihissalam, halawm sinamun kisah. Nakita, insya yaw magpanudlay sin buhok niya, sabi buhok niya mahaba. Magpanudlay siya, pakayamin sudlay. Ang bukadlaw nakita siya amin tao. Magsudlay siya sinamin buhok niya, pakayamin bula may hadjabihayan. Pagkita sin Nabi Isa alaihissalam, misan to ilaw na di na ako magpakaisudlay, misan namun hatad jalim ako. Maka sudlayan na sin buhok ko. Suri nga sabat to, biyugit niya nin sudlay niya. Biyayad tinamon kamiskin sin Nabi Isa. Sumagawa, hinang sinalaw tala Nabi. Wairon kalupahanin Tuhan. Nangkan na, ayaw niyo takarilaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yung kamiskin dumatong. Di niyo kapagtaat patuhan. Aw ginan mutriyan atawa pagdaya. May nang sabing pagdaya ya o namuin ikapagbulaog mo patuhan. Fa amma man taqa wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun imano siya magbulaog. Wa athara al hayatad dunya iwan piun ning kawi dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sabun na ito rin narka jahima mo ng paghulaan niya. Nahalom sin riwayat, tinamin narka yaon piuno, hipo siya sa mga tao abuhan, hipo siya sa mga tao may magbubulaog, insul ka, hipo sa mga tao malamma, iwan sa mga tao miskin bihayan. Nangkan na, ingka miskin tayo na ayaw taamuin, atin hikaso sa tuod, in pagdaya ayaw ray sa bamuin, hikakuyag tuod. Sarangin kato insaf. Insaf ini hati niya. Yaonin namin pagkanal hapardaakan sinalaw tala. Bangkaw hinang miskin, tumtumay pardaakan sinalaw tala, runa ka miskin mo. Bangkaw hinang dayahan, tumtumay namin pagpardaakan sinalaw tala, runa karayam. Inhikato niya parkalay kasalamat kato, wal adlu fir rida wal ghadab. Amunain pagsarang-sarang. Pagpatimbang, sinamuin pagdugal, sinamuin pagkuyag, iban sinamuin pagdugal. Buko namuin waktu pa waktu kiyukuyagan hadjakaw, sampay akhirat kalupahan mo na. Imano siya, kiyukuyagan namuin kawi niya hadun niya. Mabuhi siya amin nagkakatawa hadjara hindi hadun niya. Sampay kalupahan niya pag-akhirat, pag-agaman niya. Muhi siya palam sing kubol, nagtatangis. Naimano siya isab nagtatangis sa diyara hindi hadunya karena si pagmasusan niya hadunya akaahirat karena si pagmasusan niya si mga dosa niya bang siya muhi na matupad law akhirat nag-uuyom siya uyom katawa nangkan na sarang kita mundi magpalabaw sin kuyag dire sa magpalabaw sinamuin ini dugal long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halam sin sabda niya akhbib habibaka hawnamma. Kalasahi inamuin manong siya kalasahan mo amin sarang-sarang sadya. Paasa ay yakuna bagidaka yawmamma. Arakalay namin tao kalasahan mo yan. Makalando yung paglasa mo kaniya. May nang sawab. Dumatungin waktu. Insya may nang amun tao pinakakarugalan mo isab. Na dahil diya dun niya. Laong sin Imam Al-Ghazali rahimahullah laong sin kitab niya. Wairoon saan mano siya amuin laong na naglasa siya. But inlasa niya yaon hakal na sinamuin hisiyo-siyo. Ingkatan sinamuin lasa si mano siya. Inyaon inamuin mumpaat niya. Harap pabaran niya. Sibu din namin tao marayaw iban sin tao mangi. Na mari kita pa tao marayaw. Bangaon tawamun lima sa papagkahin niya Muslim, inhinang niya si arakahan niya, inhinang niya iulong niya. Inamuin biahalong sinamuin pangatayan niya to. Mga kudumayaw inamuin kahalan ko pamano siya. Bang inamuin mano siya maraming pangatod kako. So inamuin ganti nila kako. Inamuin balas buddi nila kato. Bihay niya tinamarayaw. At inamuin marayaw balas buddi nila marikakad to. Inato mumpaat para kako da. Damikyan inamuin tao mangi. May tentaw mangi manakaw. Basalan, ba't dakulo na makakawasin?
Banga ko atin na makakawa sinin, ini amuin hikapaggasto kumadtumari. Atin na amuin pag hinang niya mga ipagtakaw niya ito, aun da mumpaat ka niya. Nangkan na mga tayo mong daka may Islam, baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abgid bagidaka ya haunamma, paasa ay yakuna habibaka haunam yaumamma. Iban karugali sablaw ni namin manusia. Karugalan mo, sinamin sarang-sarang pagdugal. Arakalaha susungon, insilayan mahinangda amuin kakasim. Na inmano siya parugalon kita mun wayroon amuin paghundong sindugal atau kan wayroon limit sin pagdugal, amuray mga sila amuin mano siya lianat sin Allah Ta'ala. Mga makhluk sin Allah Ta'ala piyapanjari niya, amuin lianat niya. Biya na sin ono? Biya na sin syaitan. Biya sin iblis, inna syaitana lakum aduun, pattakhiduhu aduwa, in syaitan, in siya amo in banta niyo, hinangan niyo to siya amo in banta. Nabukong ko dumamagbagay ha syaitan. Damikyan, mga munafik lianat sin Allah Ta'ala jaman sin Nabi. Mga kafir, biya na ka na Fir'aun, biya na ka na Abu Jahal, biya na ka na Abu Lahab. Inyaw, patut ka wamin dumugal kanila, pasal mismo Allah Ta'ala inamin naglaknat, nagsukna, nagmulka kanila yaon, wayron kaampunan nila sa lama-lama. Narapon mapuas ding hayad to, ing kahalan si manusia, misan peng kaaunan sin kafasikan, atau kan sifat niya mangi limabaw rin diha pangatud mo rin diha dunya, inyan, aunda amuin possibility rakula, in hidayat sin Allah Ta'ala, nakakantong doon kanila, manjari sila pindahon sin Allah Ta'ala. Narakalay sa papasalan sin pagsuod dyan mo mga pagkay mo manusia, ikay hinangon sin Allah Ta'ala, makasubli pa amin kahalan nila mangi. In sila yaon, isubli mat to pagkahalan mo min nagmamarayaw ba yaon. Nangkan na mga tayo mo dakam Islam, unulaw nin hukuman, dumuha kita sukna, laknat, ha mga sila amin non-Muslim. In jawab niya manjari, duaahan mo mga kafir, bangman sila Jurjanaun, mulkaan sin Allah Ta'ala, in Yahudi, in Nasrani, in Hindu, in katanagama, mapuas ling agama Islam, diari namin sumukna kau kanila. As in generalize, sa atin niya, amun hakatiluakan. Antet intanda niya, sunnah halom si mga kunut, pagduahon te namin mga dua sukna kanila. Allahumma qatilil Yahuda wan Nasara wa anahum minal kafarati waz zanadiqati wal mulhidin alladina yasudduna an sabilik. Utuhan ko Georgia na abuno ay mga sila kafir Yahudi, mga Nasrani katanyaon. Atin ni mga sila yaon, kuntara sin Allah Ta'ala. Adapun banga mun hati niya, amun siulagan din kanila, sa pantanamin tantuhon min hambuk tao kafir yaon, doahan mula nat inatuliangan kako. Maita, in hambuk kafir, aun pa hati niya possibility, inamun hidayat sin Allah Ta'ala, salugay sinamun kaboy niya, bargantong para doon kaniya. Instead dumuha kaw laknat madtupamoy hambuk Yahudi amon hasiulagan niya, labi marayawin namin dumuha kaw kana hidayat. Pasalan bang sa hidayatan, malagi namun karayawan, kauntungan sin Islam makawa doon kaniya. Lawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Sayyiduna Ali radhiyallahu an, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Tanto todo kau Ali, inamin hidayatan sin Allah Ta'ala hambuk mano si adya pasalan mo. Labihan marayaw kay mo rin sinamin maka bakawamin unta pula. Bangday di kata zaman tabihayaw na mumbiya sa sakatan, pinakamahal ka among milyon ni namun halga niya. Nangkan na ayaw kita magtanto, amuin magdoala na ta mga kafir. Manjari kita dumuha amon hakatibukan niya. Utuhan ko, Georgia na ay mga kafir ini. Sa bangmunganan ni namun biya, tiap-tiap tao, so pamalong mo, ano ba yan? Ini laknata na hikuan niya umbihan, insya yung kafir, di man jari imbihat. Pasalan di mo kaingatan, inamun hidayat sin Allah Ta'ala, baragantong dito kanya. Bang mo siya, diwaahan sukna, atau akan laknat, sakalit insya yung akhir-akhir hinapusan sing kabuin insya yung Muslim, na inamin sukna, ito kan siya magbalik. Matukay mamin nagdua. Na, diyan ni namin kahalan niya. Sa bangamon kataan mga kafir, at inaamon in generalize,
besi mga Yahudi amin nagpamiso po yaw na Palestine yaon, duaan na kau kusog bang man sila amin Georgia naon sinallahu ta'ala. Wayron damin problema niya. Na damikyan, amad tinamin tuhati niya parkala, ikasalamat amano siya. Naon isab tu parkala, ikabinsa na amano siya. Impanagnaan, amuin parkala, ikabinsa na amano siya, pasyuhun syadidun. Amunain amun kaikot nakalando. Impagtagon nakaikot kalando ini bihayan, bangkaw labi-labihan, pag-ubos inamin labi sinamin hajat mo atawakan arta mo yaon, di mo siya amin hikatabarro, madto pa amin hikarayaw parasahan atawakan hikasanyang simpangatayan sinang pagkay mo Muslim, inyaon hati na matawag siya ikot. Matawag siya ikot. Nabukon lang namin pagbasaw ni ikot tinamuin mahinang kaw, on saon on tumaog kaw. Dumihil hapag kay mo Muslim, pasalan ini kaw yaon mismo habaran mo, nabarhajat day sab. So pama, adlaw ini nami magkausaha mo ben tiap-tiap adlaw, mangangatos pilak da. Pag sakali sab yaon, misani nami ninangatos pilak kadto, jukup na mga hipagbi mo mga kabuhianan habay mo. Na inangatos pilak kadto, di ka matawag ikutan, bang sa upama, amoy mahunit mo siya, hisarak ka, madto hinapa ka, madto patawro kaing, nagahajat, pasalanin niya, kagunahan mo ray sab. Sa imyaksod sinamon ikutan da hindi, amuin barlabi-labihan kaw, sumagawa, misanin amuin hang unwayan, hang kabigi bukas mo, makain tao, ipag-ikot mo pa. Nabiya din nakari, na inamuin, awalu fasadi hadil ummah, bil bukhli wal amal. In panagnaan perkara lausin Imam Malik radhiyallahu an. Hikawin sana ha ummatin ha pakarajaan sin ummat ini amunain bukhul hati ni amun kaikut. Iban sinamun angan-angan dakula. Angan-angan sinamun pikilannya di magkamatay. Bang tamuin sukurunin namin angan-angan sinamun kita manusia ini wayron kalaas. Gampe manusia maglaas. Sa namin akal pikilan namin angan-angannya magtupanapsu. Wairo namin kalaas mga tayo muda kami Islam. Ini karwaw, wahawan muttaba. Amuna inamin napsu, yaakaran sin siya. Hikabin sana ini hamano siya. Angkan nabaita sin Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun imano siya, tiagahan ni namun ginhawa niya rin hamakatan napsu. Sablang sinallahu ta'ala, innan nafsa la ammaratun bisu. Sabun na ito rin namun nafsu. Inyan, mangdiyahi pamano siya pamon kangian. Naray nga sabi to, masuko si mano siya inamu insul ka, bang niya mong tiagahan inamun nafsu niya. Nauni namun nafsu tayo ni taagahan, angkan na kita nagpuasa. Angkan na kita nagamal. Sabi mano siya, wayroon tiagahan in nafsu, biya binatang. Wayroon sa nagagimano siya, iban sim binatang. Impiag biddan nila, binatang, imano siya, mahingat magtaagahanapso niya. Aw na mo in jurisdiction niya. Aw na mo in limit sing kabuhi niya. Aw salakan aturan sing kabuhi niya. Angkan siya natawag mano siya. Ati niya, yaw ni nakal ka niya. Yaw ni sabi namin napso ka niya. Sumagawa, nakalabi, nakal dahil sin napso. Pagkain binatang, napso katan, wayro nakal. Na hindi nga sabi, ito ang imano siya, makad na hadya napso, inyan, binatang. Nangkan na kau nagpuasa, mataw din liangan. Langsin mga ulama, al-insanu harisun fi mamuniah. Imano siya, bang siya mo hindi kabukwanan sinamuin pag mabuka pa Allah Ta'ala, nalilibot siya. Matari siya rin doon ang mga parkala liangan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na napso. Ini katu, wa ijabul mar'i binapsihi. Nakalandoy na mong bilib habaran. Sehingga maaunin pagtakabbur, maaunin na mong kibir. Langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi waznu kibrin, waznu darratin min kibrin. Di makasudsul ka, inamin tawabbuhan. Misandani namin abunin, lagu-lagu sin abun niya yaon, halom sin pangatayan niya, biya lagu amin pokok kadya yaon. Na imano siya, miyari pa doon niya, wayroon diara, misali makabis saradi, gampeng binatang. Yung binatang, pag-uwo silahil, makatindog magtuoy, makakaon magtuoy, makapangusaha magtuoy, makapangawayanan isa-isa. Imano siya, bang di ayo putun, bang di ipatun, matay.
tinawayro ni pag-abbo si Mano siya. Na may pagkariman pa doon niya nag-abbo. Na kan nakaubitan sinallahu ta'ala. Tiumboy kita sinallahu ta'ala. Ya ayyuhal insan, magarraka bi rabbikal karim, hukumano siya, unin namin ligap kay mo. Dahil hamon ha pag-ibadat mo patuhan, na inang ko yan abuhan magtumari. Nasarang kita buko namin natin na maabbo. Sarang dahil ikatin pati baba. Sabing kaabbo ini, atin niya, ikabin sana siya. Hambuk sa rin ang mga panyakit, sakit sinamon pangatayan. Na inamun sumunod kanya, amunain, mga darajat. Beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu inamuin hikataas sin darajat si manusia. Paifsa'us salam, panagnana mo na magtukbal ko, magpasaplag ko sin salam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum idza fa'altumuhu, awala adullukum bisayin idza fa'altumuhu, tahababtum. Mabaka mo baitaan ko, sinambok parkala, bang nyo na hinambok parkala ini, magkasila sa kamukatan. Amo na lang na in afsus salam bainakum. Tukbalan nyo namun salam antara niyo bihan. Na unin hukuman si magsalam tuan, in hukuman si magsalam sunnah. Tumukbal kau sin salam sunnah. Unin hukuman sin jumawab sin salam, in hukumannya wajib. Inamin jumawab. Na sumagawalam si mga ulama, mapahala inamuin hukuman sunnah ring sin wajib. Misan hakarya sa linya, mapahala inamin ibadat wajib dengan sunnah. 5 waktu sambayang. Iwan singkatan namun sunnat sambayang. Aw ni mapahala. 5 waktu sambayang. Misan punon mo ning katan sunnat yon, di makaupi, di makaliw, di makatupanin namuin katan sunnat yon. Sab mapahalain wajib deng sinamin sunnah. So mga dahil diha kahala na pagsalam ini, mapahala inamuin tumukbal sin salam in hukuman niya sunnah, deng sinamuin perkala amin jumawab amin hukuman ni wajib. May nakahinang inamin ta wajib pasalan sinamin hinang min sunnah. Kuno ko amin, wayron saan tao mag-iyan natin na waalaikumsalam, jumawab muna ang pasumalam. Wayron. Sa sumalam na ang tao, bangaon si malam ang pakaw, jumawab. Na magsalam ini mga tayo mga udakam Islam, amo na ini inhambok ng mga ibadat amin maranat o sampay palang sulga. Bating katan ibadat, banggitan yung matay na, tumagna dahil doon hanadya, wayron na yan. Sambahayang, puasa, haji katan, wayron. Sampay palang sulga, wayron na pagsambayang alam sulga. Magtumbas na da sin sambayang. Magtumbas na da sin amun puasa. Magtumbas na da sin amun zakat katan. Singkarayawan. Ada po ning pagsalam, dahon na to, sampay madto palang sin amun sulga. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa kilan salaman salama. Wayron na karungan malam sin sulga amoy mga bistara lukat lambing. Iwan si mga bistara kalawag dusa. Malaing kanin na mong bistara lam sin sulga yaon. Salam. Magsalam na din manusia. Ang kanna, inangon na to practice, kabiaksahan. Isisi namin kalanggalan na to, salamun na to. Salamun min, kalanggalan mo, sibo din kakilahan, iwan sindi kakilahan. Banging kaunan niya Muslim, adapon bang siya Christian, atawa bang mga bukon akamadugay ngayon, ayaw ko sumalam kanya. Inamun hiripamong mo kanya, assalamu ala manit taba'al huda. Kasajaytran hatawa mo miyurula pamando. Naunin pamando, amunin akam Islam. At tinabang sa di murula akam Islam, wayro namun salam kanya, wayro kasajaytran kanya. Damikyan, sumud pa bay. Imbayta sin Nabi, bangin tau simud pa bay, nagdarasin salam, maka di mga malaikat rahmat, dumua kaampunan, dumua rahmat, dun halam simbay na, sa hinggang bayan yung magbarakat, kaulungan sin Allah Ta'ala, malaikat din naghula alam simbay na bang sa simud, pabay, nagsasalam. Nabang ko di misa magsalam, sa hitanin makad kayong palam simbay. Nanikarwa, unin na muin parkala ikatasin darajat na to, amunin itamut taam, atin niya pagpakaon. Pagpakaon, ang kanaw, mangkaw labi-labihan, ayaw kau maog sumarak ka hangka kilo bukas, papagdahi pagkay mo, papangdaig bay mo. Misan da kumanabuk ay sa waktu magbuka, inyan malaging pahala niya. Aun waktu yung kita ini, bangsaw pa mabiya mo intiw-tiw da, mahukaw kita sumarak ka. Ataway sabi namin tao sarak ka niyon, mawa siya namin sarak ka sin tao tiw-tiw.
Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minas sadaqah syai'an. Ayaw ni amin bawa babaah. Ayaw ni utud bawa babae namun sarak kamisan siya mo maniutiyo biyan. Wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Ayaw ni bawa babae ni ng karayawan bisan siya mo siwi-siwi. Arakale namun sarak kamu tiyo-tiyo. Inyan tema sinallahu ta'ala. Pag tema sinallahu ta'ala, kaya ulungan kau. At kala ni kau kaya ulungan sinallahu ta'ala, miyatay kau. Halam sin ko, wali kalappas kay mo. Atawa halam sin namunar ka, ikalappas kay mo. Sabi sin, tema sinallahu ta'ala na amalan mo sibi-sibi. Arakalay, sabaw na amalan mo rakula. Hawat-wat mo, matini kalappas kay mo sa karitui. Wayron tema sinallahu ta'ala na useless adlaw akhirat mga tema mo na kamusta. Amuini. Nini kato, wassalatu bil-lail wan nasu niyam. Ambok tayong mga parkala ikatasin darajat na to, amo na magsambahayang tahajjud, hari tungan sindum, hangalawm dum, hawak ting kaadaan si Mano siya katan natutog. Nagati ko, ning katan si Mano siya, nagahalok. Ayaw palaw na wala imahagok, kinamuimbiya simod, sampay buli, imahagok na. Nahakatan ni Mano siya amin naliligap, at awakan wayroon panayon niya, inikaw, busy kaw nanonumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalang si mga doktor, amok lang na rin mga amin hikauli sinamon panyakit ato kan sakit diabetes, sakit amin hati na high blood stroke, bangin mano siya matari magbati dum. Matari siya magbati dum, magtahadjud. Mayta, doon harum yaon, aon hambuk dum, amuin indua at atay maon sinallahu ta'ala. Inhangin din atas aras yaon, panahon sinallahu ta'ala, dumupoy maripadun niya. Na yung makahamot sinamon hangin niyaon, amuray mga mano siya magtatahadjud. Mano siya magtatahadjud. Akan yung mga time na kaunad ko, yung mga kamaasan, magtatahadjud yan. Wayron pa nabibiktim na babayros si mga silpon. Nabiyawang ka ito, yung kataan kamatauran tao, nababayros sin silpon. Di matog sampay palisag ambok, palisag dua. Pagabot lisag tuyad to, tahalok katan. At tinanahalok katan. Sampay subo. Di makasambayang subo. Nabangin namun di mo hikasambayang subo, apasalan sin pagpahil-pahil mo. Pagligap-ligap mo sinamin dum yaon, inamuin hukuman sin mo pagsambayangan to, dusa. Misan mo siya kadaon. Unal, halam sin pikhi, bang kau nakatug, wala nakasambayang, inad to, ma'dur, at ina on reason. Sabi na Allah ta'ala, di niya bistahan dusay, mga tao natutog. Sa pasalan sinamun wala mo kiyawati pasalan sin kapahil mo adum yaon. Busy kaw nagsilpon, busy kaw nagmeeting, busy kaw nagkarinisan. Bukon ibadat hinang mo. Dihi kasong si pagdun ni pagahirat hinang mo adum yaon. Napagadlaw yad to. Waktu subo, wayron ko nagkasambahayang. Pahiling wa niya. Pahil. Nangkan na, magniat kita ni magtahajud, inshallah. Maray na, hati na dum ko ang tag-isa. Inshallah magniat kita ni magtahajud. Bang di kakausan natin niya mo yung mari kita niya mo magsama-sama, sanda kuman isa-isa. Haway, atawakan mga kaanakan na to. Haway, dahon na to magtahajud. Inshallah. Damikyan, amad namin to parkala law na ikataas sin darajat si Mano siya. Naaw ni saba mo yung to parkala, amuin hikakiparat sindo sa si Mano siya. Amunain panagnaan, paisbagul wudu, bisabarat. Amunain, latagon mo namin pag-ail, hawak to amuin, mahaggot. Aun yan waktu bang kita mahaggot, bihaya haggot. Bisan yung pag-ail tayo, aun waktu di ta pagpasampayon, di ta nabasaon yung mga amin parkala sunna, amuin babasaon bihayan. Ninsa rayaw-rayaw niya, bang biya din ni amuin pag-ail mo, hawak to kaadaan amuin biya, normal in temperature sin hula, bihayad to ray sa amuin pag-ail mo, hawak to mahaggot, pasalan intiap-tiap ang gawta baran mo, mabasa sin tubig at pag-ailan, inyan, magbuli nagsinsahaya, adlaw akhirat. Nangkan na kung ko malisok mag-ail, aon maktubihan, imangi sadya, apasalan sin kalisok kung mag-ail, hawak to mahaggot yaon, aon mga anggaw ta pardo sinamon pag-ailon, di mabasa. Na, ambuk anggaw ta pardo di mabasa, hawak to ko nag-ail, wajib siya basaon sa kalidi mabasa, pawailon nila kawi minan nar, kabinsanaan, ha mga tawa mo hindi magkabasa namon anggaw ta wajib babasaon kanila pag-ail,
insilong kawinsanan halam sinarka. Amuin ni. Demikian inamuin hikarwa, hikakiparat sindusa, wanaklul akdam ilal jamaat. Amunin pagtikang si mga siki, madto pa barjamaah. Ang kaning kita ini magtuyo-tuyo magbarjamaah. Aun maktubang mga magrib yan, kahupan si pagbuka, kahupan si mga tinuanan, na di na kayo lumakat jamaah magrib. Ang palong si mga ulama, insa baba niya na amun ibadat mahinang sinambuk bar iman dahil di Lailatul Qadar, amuin madawhat niya inamuin law ta, amuin madawhat, makawa niya namuin law na pahala, nakawa siya pahala si Lailatul Qadar, sawa baba niya na amunain, makabar jamaah siya si Maghrib, iba makabar jamaah siya sinamuin sambayang subuh. Nampay ang kataon waktu pasalan sinaubi siya pagbukaan o waktu makamagrib mga 5 minit na kumam magbang na pag-uwas nagpagsalam Allahu Akbar nagbang na masjid. Napaganaran na to inshallah magtuyuan natin bar jamaah. Tuyuan natin bar jamaah ha masjid. Sawab in pahala sin bar jamaah kauhan tag 5 pakauhan tag 7 darajat lipatin pahala sa sambayang nato dahil sinamun sambayang amon kambuk-kambuk da amon kanya-kanyara benar tay maun insyaallah accepted tay ma sinallahu taala magsambayang kay sa isa mo sumakawa impeg bisaran ta mun lawi mapahala namisa ni magusahay niya mun lawa konten lawi mapahala inamun lawi unuwa lawi mataw din untong niya insyaallah demikian inamuin hinapusan niya ika unubayan ika taas sin darajat ika kiparat sin dosa tay ni amunain intidar salah pagtakad sinamuin waktu sin sambahayang hadi pa mabutin hambok waktu nabi ani sin paginangon sin kita pas maghrib long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inta utumagad sinamuin sambahayang ambok sambahayang mapuas na nagsambahayang doon halam sinamun masjid. Misan siya wayron na nagduaa, wayron na nagdikir, wayron na nagtasbih, wayron na naghinang sunnat ibadat matumar. Di mo hungad siya rin doon, wayron siya naghinang dosa, wayron siya nagbistadar kat lambing, bistahon siya, hisulat siya sinallahu ta'ala si mga malaikat, biya siya, balamu, atawakan bi siya paginangan sambahayang sunnat ibadat yung biya. Nanti ko rin pahala niya. Nangkan naon yan waktu, atin na yung kita maganad-anad. Na yung mga nasabot na tutukatan, murah-murahan, atin niya muna rin ang mga tuhi kasalamat, tuwa munhi ka ika binsana, iban tuwa munhi ka tasin darajat, tu parkala munhi ka kiparat sindusa, na murah-murahan namun kahanggautaan na to, iban hi kapasampay na to, wa ba'du dalik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.